Yeah, that's it. Ke o dumedisa momamedi wa Motheo FM lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke the prophetic software ke mollo ke sebabo le ke malamu a tshepe ke gagaulane ke tloa tshebeletsong ye kgolo ya Weight of Glory International Ministries headquarters sa rona e Maseru Lesotho Hi-Fi City me ka Bloemfontein ka kwano e bang o hloka o kopana le nna le kunutung tseba hore ka moqobelo wa beke enngwe le enngwe ke fumaneha President Building opposite Road Accident Fund every Saturday ho tloa ka 8 ya hoseng me ke kopa hore fela o etsetse dinomoro tse latelang WhatsApp o booke appointment ya hao e bang hore Prophet David Kgeteng gale ke o mamela ke followa di program tsa hao radio kwano le Facebook me nomoro yeo ka wa yetsetsang WhatsApp hana jwale kapa wa iletsetsa ke tlotla ke profeta batho ba bahlano kapa ba 8 hana jwale live and direct ke live Facebookung Facebook page ya ka ke Prophet David Kgeteng Ministries ke page e nang le balatedi ba 54k maybe le ke live hape Motheo FM 88.5 ka hare ho Bloemfontein mme ke itse every Saturday e bang o hloka ho kopana le nna live and direct one on one with a major prophet letsetsa dinomoro tsena kapa di etsetse WhatsApp hana jwale ka lebitso la hao fela ke 068 517 26882 ke kopa hore dinomoro tseo o di etsetse WhatsApp hana jwale ke di pheta hape 068 517 2668 di etsetse WhatsApp hana jwale kapa o di letsetse hana jwale kapa 079 756 8968 mme nomoro tsena tse ke o fang tsona e bang hore Prophet David Kgeteng ke hloka thapelo bebele ere by a prophet Israel was delivered from Egypt ka mo profeta Israel ile ya lokollwa Egepeta o tla hopola hore Egepeta ibile ditlamong tsa Faro dilemo tse 400 ho feta empa letsatsi le ile la eba leng le modimo ka mo profeta wa high prophet Moses a ileng a lokolla setjhaba seo ditlamong le ditlineng tsa Faro e ka nna ba ke bua le wena hana jwale o sesa ka hara Egepeta ya dikoloto o sesa ka hara Egepeta ya mahlomola o sesa ka hara Egepeta ya bofutsana o sesa ka hara Egepeta ya lenyalo le senang khotso kapa re Prophet David Kgeteng business ya ka e tapa nqa ile nngwe e emeng nqa ile nngwe jwalo ka le mati e hana ho hola e sitwa fela le ho rekela kiribai kapa khotso ha iyo ka ga lelapa la hao o mo profeta ke likile bile ke lekeile ntwena se molekane ke moleko this is not a wife this is a knife ha ba o fihlile boemong bo jwalo mamela hantle nna ke mo profeta ha ke mo rute a pastor will lead you to a greener pasture, but a prophet will lead you to your divine inheritance. But wabangata ba confuse baruti le ba profeta. Me approach ya bona ya tshwana, yaba libile baruti le ba profeta. A pastor will comfort you, but a prophet will confront you. A pastor, when a pastor feeds you, you become fed. But when a prophet feeds you, you become fit. Me haeba go mo profeta David Kgeteng ke kgathetse ke kopang ke kgato ka moqobelo ona President Building bo profeta e tlabele ba di one on one bo tlabe bo rotha jwalo ka pula ke tlotla ke rapella batho ke tlotla ke profeta batho ke tlabe ke le ka mo ka President Building tlabe ke le ka President Building 3rd floor me ke re ho wena haeba o tlabo o qala ho tla se be wa tla o sa buka payment ya hao mme hopola hore re na le tshebeletso bosibu kaofela
e leng tshebeletso ya bosibu ba kganya. Ke matsatsi a mararo a kganya, 3 days of glory. Re tla be re le mane Comtech School, MUCPP Hall. Mme ke tshebeletso ya bosibu kaofela ka di 31 tsa kgwedi yona ena ya May. Mme ka Moqebelo wa di 1 ke tshebeletso ya di 1-on-1 mo ke tla be ke kopana le batho le kunutung. Ebe ka letsatsi la boraro e tla be e le di 2 tsa June, e tla be le tshebeletso ya kereke hona sebakeng se tshwanang sa Comtech School. Batho ba bangata ba itse ba ka hore ke MUCPP Hall. Mme ho kena monyako ke mahala. Ha o tla ditshebeletsong tseo di 31, di 1, di 2 ke matsatsi a mararo a kganya. Mme ke tla be ke le mo profeta o mong, modimo o mong matsatsi a mararo. Mme ke re bosibu ke bosibu ba di 31 tsa May. Ha kgwedi ena fela ke tla be ke tshwere tshebeletso e kgolohadi ka mane ka Comtech School. Bo profeta bo tla be bo rotha jwalo ka pula. Bitso la ka ke Prophet David Kgeteng. Mehala ya lona e sentse kena, re ke mong ke kene. Dumela. Khotso mama le kae? Ke batlele dipikare. Eno twa. Mama ke tlo rapedisa wa utlwa. Mme wa ka o na le bana ba babedi fela hana jwale ha ke bua le wena. Lebitso la ya moholo le mmitsa Oupa. Ngwana hao o dilemo di 31, but problem ya ngwana hao ke hore o na le dilemo tse 4 kaofela a le ka hara lenyalo, but ke a bona hore ha ana ngwana. Number 2, Oupa o kganna di taxi, but taxi ya e kgannang e dula nakwena kaofela ile o bo mechanic. Mama ha ke bua le wena hana jwale o na le bothata ba loto la right. Wa etseng ka loto la hao mama, because ke bona ntwe kang ke sugar diabetes. Ba o bolelletse go loto la hao ba tlama ba le kgaola sepetlele. Ke neng ha o ile sepetlele mama? Ke kgwedi e fetileng. Wena o dilemo di 56. O hlaile ka di 2 tsa April. Problem engwe hape ya ona le yona ke ya mahlo. Mama ke nnete ho jwalo kapa ko rekile re tlo kena radiong kwana? Ke kopa o be le tsola hodima sefuba sa hao hana jwale. O kae mora wa hao Oupa? O kae? Ha yo sa tswile. E re ke rapele. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Ke bua pholo hodima bophelo ba me. Distance is not a barrier. Hohle maleng hona teng ke a mo lokolla ka lebitso la Jesu. Wena moya wa tswekere, lose your powers in the name of Jesus Christ. I declare you are free in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mama re kopane ka Saturday sona sena wa nkutwa. God bless you. Khotso. Lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng, ke the prophetic software, ke mollo ke sebabolo ke re ka Saturday sona sena. Buka appointment dumela. Buka appointment ya hao ka Saturday sona sena. Ke tla be ke le President Building. Mme dinomoro tse ke itseng o etse WhatsApp ka lebitso la hao ho tsona ke 068 517 2668. Ke tsona dinomoro tse ka etsang WhatsApp ho tsona. Dumela. Ntate le kae? Ntate ke tlo rapedisa wa utlwa. Ha ko sheba ntate wa ka o na le basadi ba babedi. Mara ha ba utlwane basadi ba hao bobedi ba bona. Ntate ke batla o eme hantle. Yes, ke re basadi ba hao bobedi ba bona ha ba utlwane. Ha ba utlwane. Ke tlo rapedisa ntate wa ka wa utlwa hona le nako ye o nona le di business, o nona le di traka, o na le di shop, ba di shop tsa hao kaofela di wele. Ena le mosadi wa bobedi o boleletse re yena wa o sia because le matla ha wa ka kamoreng ha sa leyo. Ntate ke kopa o mamele, ke kopa o tlele, ke kopa o ntlele phamisa letsola o ke bona hantle. Phamisa letsola o lo sa tshwarang fono ka lona. Ba o bitsa God ke ntwe ka ha ke tsebena le bitsa jwang, but ke utlwa le bitso la Godfrey ntwe isang hona mo. Ba o bitsa le bitso leo.
ntate ke kopa o mamele ka Saturday sona sena ha re tlo kopana le wena ka mo ka president building ke tlatla go thusa ntlele le mobu wa Jarete because e se ka ba dilemo tse ngata jwale matla ha sa le ka moreng ena mofsadi wa ha wa pele yena ha utlwisisi even financially ka le ha bla bakala ha o sa gona jwale o buleletse rena o batla o tswa ka ga lenyalo le ho etsa la jwang ka sefuba sa hao wa khohlela ba le tswala hodima sefuba sa hao Father, in the mighty name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I declare you are free. I declare you are delivered. In Jesus' mighty name. Amen. Ntate? Ke kopa o mamela hantle. Hona le motho yeo ke mo bonang ye o ile wa etsa phoso. O no rekisa ntho e kang ke ditamane ha o sa ntsane o tumme dintho tsa o di tsama hantle. Hona le motho ono ba le ka taimane ha le qeta ho e reka le tlameha ho e rekisa Carltonville. Ntate motho ke ana rohakile bophelo ba if o ka wa hopola ka moramono e sale di business tsa o di sheba tlase. Ka o fela tsona na jwale ho kenyeletsa le tsa ntate ke kopa o mamela hantle. Ntate o ntsona le dinomoro tsa motho eo because wena o ipile e re ha modimo a o phahamisa ebe o kenwa ke ke tla bitsa ke tla o kenwa ke tlo bitsa ntate o kenwa ke moharo ko ona o entseng hore ebe hana jwale o level ye o leng ho yona ke kopa o etse tjena ntate o nrekele letswai le dithollo kapa it's fine ke tla ka go fa lona ka Saturday letswai le dithollo ke tlo tla go fa direction ya rona o le sebedise jwang because bophelo ba hao bo bodile hana jwale. Ke a o lebisa ntate modimo o hlononofatse. God bless you. Ntate e re ke ba fa ditsebiso ke tlo tla ke nka ba bahlano ba o qetela ha ba ntse ba kena o tla ba nyolla e re ke fana ka ditsebiso pele. Okay, e re ke fana ka ditsebiso pele ke na le matsatsi a mararo a kganya 3 days of glory mo profeta o mo matsatsi a mararo stage se seng sebaka se seng la bohlano la di 31 tsa kgwedi yona ena ya May ke tla be ke le ka Contact School MUCPP batho ba ne ba le teng online teng ya maqalo a kgwedi yona ena ba tla o etsa hore batho ba fihlileng ka bo mora 8 ba fumane sebaka seno e le lewatle sene se sa tlala sene se tsholoha mme ha eba wa tla tshebeletsong yena bosibu bo boholo ba kganya ke kopa o tswelle bitso la ka ke David Kgeteng ha ke atlisa dipale kapa ditshoma kwano ha ke atlisa setumo kwano ke tumme khale when I see your face I will prophesy. When I prophesy, you shall testify. Lentswe le leng fela ho tswa molomong wa mo profeta le ka fetola pala bophelo ba ho na le mme ya mmametseng you are a medical doctor o na le bana ba babedi but enwa moholo se ngwana hao hantle mara ngwana hao hantle o na le problem ke ngwananyana o na le problem ya eyesight ya hae mahlo hae ha sa bona ngwana hao o dilemo di 21 o tshwenyeile haholo ke ngwana hao ke kopa o etse tjena mme wang tlo le ngwana wa hao ka Saturday sona sena ke o bona sebakeng se le sibitsa ka gore ke Namibia mo Bloemfontein na le sebaka se jwalo o na le sebaka se jwalo ke rentate ke utlwa sebaka seo mo ntwe kang ke Namibia o mametse o le mo you are a medical doctor ke kopa o ke tlo kopana le wena ka Saturday sona sena mara ha ke sheba le wena ha o sa sebetsa ka o so le pensioneng ha o sa sebetsa ka o so le pensioneng but o no sebetsa sepetlele sa private o mametse mme wa la na jwala ke bua le wena ebile o wa ntsha digapa ntho ya ngwana hao ha ya o jisa dithewela bitso la ka ke David Kgeteng the prophetic software ke mollo ke sebabole ke molamo ya tshepe ke gagaulane ha ke bui ka matla empa ke bua matla a modimo o mo profeta David Kgeteng ke tshwenyeile haholo ke business ya ka e hanang ho hola nkotsetse mo bua sebaka seo kapa o moruti o mo profeta o na le dilemo tse 10 kaofela kereke ya hao ha iso ka e feta batho ba 20 sky tsa phoso ke re ka moqobelo ona ke tla be ke kopana le batho le kunutu mara ha o tla tshebeletsong ya Saturday ha ke mola contact ke tla be ke le president building batho ba bangata ba confuse dibaka tsena tse pedi ka moqobelo ona
ke bone ka tla be le di 18 ka moqobelo ona wa di 18 Saturday sona se ke ka hare go drop president building high locationing e ka ra drop e shebane le road accident fund ke tla be ke profeta batho mo ke tshebeletso ya di one on one le kunutu le mo profeta nna ha o kena ka office ka ke tla o letsa se o tlisitseng if una le problem ka molekane wa hao ke tla o jwetsa lebitso la molekane wa hao go jwetsa bothata ba ha if una le problem ka ngwana hao kapa o utsweditswe koloi kapa o utsweditswe diphofolo kapa mohlomong ring ya hao ha o sa batho ba ngata ke tsebena ho etsa lona ka fumana di ring tsa bona ha di sa fumanela kapa hona le ntho eo lahletseng ha o tsebe ona o e batlisa o kae ha o kala o kena ka hara office ya ka president building ka 3rd floor ka Saturday sona se ke tla o etsa se o tlisitseng nna ha ke mo counselor I'm not a counselor ha ke tlo tla ke o botsa rona o tlile ka eng be ke o interviewa e re ke nke wa o qetela kapa ba babedi ba o qetela dumela Hello prophet ntate le kae re phela le kae ntate phamisa letsola o lo sa tshwarang fono ka lona ke le phamisile ntate ke kopa mamela wena o tlo tlamaya o tloele ho utswa o na le problem ya letsoho tla ntshwarela if ke o bosa but o na le problem ya letsoho ene ho tloa gale o holetse ka hara environment ya ditsotsi ntho o batla o e tloela mara o gone o e tloela ke nnete ntate ka bona ke sebetse ke try o iphidisa no ntate ke kopa mmamela hona le phoso e ke bonang because ka Saturday sona sena hona le mo le planang ho qheketsa teng ha le bugo ke nnete ke ntwe kang ke polasing ke eh kopa mmamela ntate se ka ba wa ya mo wa nkutlwa because ha o ka wa ya mo o tlo ya tronkong because una le 5 years o le tronkong ke nnete if o ka wa ya mo o tlo boela tronkong o tlo ba le problem e tshwanang hape and o tlo sia ngwana hao e le khutsana because una le ngwana le mong fela ngwana hao ana jwalo o tla ba thena phama hantle ke bona phamisa letso la hao ke le phamisitse ngwana hao le bitso la ke ntwe kang ke Tebogo o tla ba 9 years ana jwale ka June ka di 17 ke nnete ke kopa ntate o emise o etsa jwalo o nana go e ka o sa sebetse it's been over 10 years now ke sa sebetse ntate o sa sebetse ho hang eh ke kopa mmamela ntate because you are very smart when say IT skolong but o qetile ha wa e gona o e qetela ke nnete ka lebaka la di finance because we la drop ha o etsa second year ke nnete so ya ba o so fumana o iphidisa ka me o sebetse ka bozamazama bo ba hao ke kopa ntate o ska o cancel meeting o jwetsa di chomi tsa hao re wena o sa tswetse pele ka mission because ke batla o bolela nnete ha o ka wa tswela pele ba tlo le tshwara ka o fela lona ene ke a bona hore bophelo ba hao bo tla fella tronkong ka morao ka mo ka lehlakoreng la hao la mokokotlo o na le leqeba la thipa ke nnete ho etsetse jwang ha o tla ba le leqeba leo ne o tsekuwa yona tšhelete ya boshodu no tse kwena tšhelete ya boshodu ntate ke a o kopa hle le utswitse tšhelete e ngata haholo mara ha e le thusi ka letho a re bone lo re ya kae ke kopa o ske wa etsa jwalo and o tlo nletsetse ka mara programming I have something for you ona ntho ke tlo e ba ka o etsetsa ona ke batla o bua radio kwana okay my brother yes ke kopa o tlo nletse ke rata o pizza me bra God bless you thank you God bless you how to ke mollo how to ke mo nke ntate dumela icona mama ke go a go mokhatha e fihla bohloko ka ditsebeng ke kopa mamela hantle ha o kena radio kwala radio ya hao e re ke fana ka ditsebiso di ke ba qetela hape hopola hore Facebook ke tla ke gutlela ho wena in fact o tla gutlela ho nna o ka se ka bana ke mamela hantle ka moqobelo ona ha e ba go prophet David Kgetheng gale ke o mamela ke ntse ke re ke tlatla empa ke satle ska ba etsa phoso ka moqobelo ona ke tla be ke le ka president building road accident opposite le road accident fund skebe wa tla o sa book appointment ya hao o ka letsetsa nomoro e hana jwale kapa wa letsetsa ka mara program kapa wa etsa jwang kapa wa etsetsa WhatsApp ke 068 517 2668 etsetse WhatsApp hana jwale e re ke bala meletsa lona ka mo ka Facebook itumeleng o re ha o tuke mollo Alexander o re mollo ha o tuke Nthatisi o re Lady Brent I am with you Oliphant o re ke kopa
prophet ke kopa prophecy motho mo na le ka gore ke kopa prophecy lebo o re ke kopa ho profituwa Phogoro o re ke kopa se profeto Lizzy Chefa o re ke kopa ho profituwa Ntswaki Maloka o re ha o tuke mollo Nthabiseng o re ha o tuke Semakaleng o re ke kopa mosebetsi hape ke kopa prophecy Pulane o re Pulane Nakane ke kopa thapelo le bangata haholo ha ke no qeta Ntswaki o re ka moroko ka mona ke o shebelletse God bless you Thandi o re ke kopa prophecy ntate moruti Nkwebu Majara o re big amen my prophet I really need prophecy Mpho o re ha o tuke mollo prophet David Kgeteng the prophetic software Kamohelo o re ke hloka airtime ke hloka ho bua le wena prophet oh my son is watching me prophet Manasi God bless you Lucia o re amen le bangata haholo ha ke no di qeta ke kopa mmamela hantle nomoro tse ntse ke fana ka tsona o ka di letsetsa hana jwale o ka le romela le voice note ya hao ka mona ka dinomorong tsa studio tsona ke 069 846 5476 di etsetse WhatsApp hana jwale o kobisane le nna ka metsotso e mehlano fela ke tlo mamela di voice note tsa lona hona voice note mo fela ke tla fana ka molaetsa wa hao qetellong ya voice note hlalosa lebitso la hao then I will drop something for you hana jwale live and direct ke 069 846 5476 ke yona nomoro ya WhatsApp dropa melaetsa ya lona hana jwale but nomoro ke fanang ka yona ke nomoro ya WhatsApp ya ka dipopsing tsa kgaso nna nomoro ya ka ya WhatsApp ke 068 517 2668 ke kopa ntate ha qeta ho dropa eno fela bo song ka eno khotso Hello. mama le kae Re teng le kae? me wa ka phamisa matso a hao fela Okay. mama o batla go thusa jwang Ke batla mosebetsi. o batla mosebetsi Eh. mama ke kopa o jumpa ka makgetlo a mararo jumpa ka makgetlo a mararo mama ke kopa mamela hantle Okay. o na le dibeke tse tharo o sa sebetse Eh. mosebetsi o no o sebetsa e ne le wa makitcheneng o no fuwa tšhelete e kalo ka 3.5 Eh. mara hana jwale o bile le problem o bile le misunderstanding le mme yo no mosebeletsa anana wena o ratana le monna hae Eh. mama ke kopa nna ke mo profeta o tluile mono because o hanne wa ba rwa ka mmeo wa re ha o jwalwa ke re Eh. mara nna ke a bona hore ho jwalo no ratana le monna wa hae ke nnete kapa se nnete Ke nnete. ke kopa o etse tjena mama ke tlo o rapedisa ho fumana mosebetsi but o ko kgawana le banna ba batho a nkutlwana Okay. because ntho e tla o bakela bomadimabe le wena ke a bona hore lenyalo la hao le qhalana na jwane Eh. lebitso la hao ba o bitsa Alina Ke lona. ke kopa o mamela hantle mme wa phamisa letsoho la hao ke kenya ka hara mosebetsi wa hao in the mighty name of Jesus Christ ke kenya ka hara mosebetsi wa hao ke lokolla lehlonano hodima hao ke bua phunyeletso le dikatla hodima ka o etsetse ka mo kopileng ka teng in Jesus mighty name amen Amen, Pastor. mama ke a o lebohisa ke pastor nna ke mo profeta re amen mo profeta Amen, prophet. God bless you how to ke mollo how to ke kopa ntate ke re mamele voice note tse tharo tse qalang ke ba mamele kutlo le mo ho sia daba Dumela ntate ke kopa ho profetwa ke nna Disego. okay e re ke bue fela na disebo ke bonang disebo ke tlameha ko rapedisa o hatlametswe ke spirit sa stagnation because anangwa le ha ntho yo sokolanang le yona haholo yo e batlang it's a decent job disebo I want you to confirm that prophecy hana jwale fetela ho ye montate no ha re fetela di voice note mfeng le setse ka metsotsonyana e semme kae Boitumelo o le fante ke kopa ho profetiwa ke mona ka ba. boitumelo wena ke hloka o ka kae o gawile it's fine but ntho ke batlang o e rapela ho boitumelo ke bona moya wa bad luck ke hloka go kopana le wena this Saturday boitumelo God bless you a re fetelo e montate Prophet ke kopa
o profetiwa ke Ntaoleng. Mama ke batla mo rapedisa o na le problem ya popelo wumpo ya ha if ke sa mo rapedisa o tlo ba le ntho thweng ke kankere ya popelo ke hloka mo thusa ka pelenyana ha tle le phahlo ha ya gane a re fetelo ye mo Ke kopa se profeta o ke nna Dina ke batla o confirm ke utlwa lebitso la Esther ke motho a moholo le ka le mmitsa ne le mmitsang khono Esther o sa hlokahetse ke utlwa modimo re thapelo yang khono Esther e sa o sustain ne hana jwang. God bless you a re fetelo ye mo Ntate, ke ne ke kopa prophecy ke Dineo. Dineo o batlana le mosebetsi Dineo tlame ke lokolo la mosebetsi wa hae a re fetelo ye mo Ntate Mogodi o bua le tsietsi mona Tafelagt ke kopa o mporofete tlhatlhoso mo thotsa ka dia a di tsamele hantle ke kopa o njetsa ona mathata a ona etala ntate o na le problem ntate ena o na le problem ka lenyalo la hae ke batla o thusa ntate ka lenyalo la hao ke bona o tswa ka hara lenyalo ntho o tla o bakela bad luck o tlameha o tlo lokisa ditaba le mofumadi wa hao a re fetelo wa o qetela Dumela ntate David Kgethe le ntate ka mo le ke kopa profito ntate ke nna Tselane le yena ke mosebetsi a re fetelo ho o qetela nako go ntse le teng wa o qetela fela khola bashanda zikotolo bruske jaga dabala ntate o na le tlolo ya di business bantong le ngwa etsang e fella moyeng problem o ke le hlala pele la bontate wa hae o na le mosadi ya la roha ka lelapa leo ka selemo sa 1982 a re fetela ho emong o qetela Dumela ntate ma profeta hle ke kopa o rapelle le hlola ka le tlolang o le khalemele ke rapela in Jesus name. mama o na le problem ya pelo kena o qetela o na le problem ya pelo mama le wena hloka kopana le wena ka president building le bangata haholo nka secret but dinomoro tsa ka ke tseng ke kopa o letsetse ho tsona hle hana jwale ha ke tswa ka mo basebetsi mo le nna ba sentse ba le ever ready basebetsi mo ha le nna ba ever ready ba tlo nka mehala ya lona skebe wa fela pelo ha e ka ra ho letsetsa nomoro ena ya ba ere number busy kapa o kwa enga ba ula fela sona motho ya rabelang ke hobane batho ba bangata ba na le problem tse tshwanang le tsa hao kapa tse fetang le tsa hao ba ntse ba le ka ho letsa hana jwale ke live Facebook ka mantswe a mang ha ke amamelwa Bloemfontein fela ke shebelletswe lefatshe ka bophara mme ha eba o re prophet David Kgeteng ke hloka ho kopana le wena ka moqobelo ona mamela bophelo ke ntwa ha bono fa ntho we batlang bo tla o fa ntho we lwanelang o letsetse dinomoro tsena o book appointment ya hao ba tla o etsa gona o ntlelele bokae nna ha o tla o dula fatshe le nna o tlama o tla le monehelo wa go gagaulane a gona o phokatie ke Maria ho abata bebele re never meet a prophet empty handed ntho ye o jere dithononofatso ka boyona e re ko fa dinomoro he nomoro ke 068 517 2668 kapa 079 756 8968 ke kopa mamela hantle hosane ka 10:30 Motheo FM ke tla be ke le live ke tlotla ke le mamedisa mapaki dintho tse kgolo tsa batho ba ile ba kopana le nna ba banka ba fa di products ba banka ba fa direction le instruction because ba profeta ba sebetsa ka ntho tse pedi fela direction le instruction mo profeta ha o kope no mo profeta wa o laela o fa tsela o fa direction is either o ha go feel the option if ke re ho wena re tswa ka tsela ye hore o fumane le nyalo la hao I'm telling you how ka wa mamela the prophetic direction o tla phama jolo ka ntse you will never ever come down and people who were looking down at you they shall start looking up at you ha e bona le ngwana ya o kgathatsa mohlomong ngwana ha wa kula mohlomong ngwana ha o bana na le matshwao a bokowa kapa o kwafala kapa o bona a le disable kapa ha o so hanka gona o etsala jwang ke na le ngwana ne ke mo rapelle a ke sa opolana ke radio nye kapa ke radio nye ngwe le Lesotho ana na le dibeke tse 3 ba loi ba kwetse voice ya hae mma ya kena radio a re mo profeta ngwana ka o etsa ntho ngwe le ngwe but ngwana ka ntho ya sitwa ngwe etsa ke ho lla ke la ka re mma ya butshole ngwana ka makgetlo fo ngwana ke halla it was live and direct wa bona you can fake anything but o ka se fake deliverance ya ngwana monyane anything o ka fake mara o ka se fake deliverance ya ngwana a monyane
mme ke kopa hore ke o fe se ka skotana sa motsotso ke kopa hore o mathele Facebook page ya ka hana jwang o follow page Prophet David Kgeteng Ministries ke page e nang le balatedi ba 54k ke page e nang le balatedi ba 54 ke kopa o e follow hana jwang Prophet David Kgeteng ba dinomoro tsa ka tsona di pedi fela tsa office ha ke na tse ding ka ntle tseo ha fela o le SA ke 068 517 2668 ke tsona dinomoro tseo ka wa nletsetsang ho tsona kapa 079 756 8968 hopola hore ka la bohlano la di 31 ke na le bosuwa boholo ba kganya mola Comtech School e tla be le tshebeletso ya bosibu kaofela e tlo qala ka 6 ya mantsibu ya tla tswa ka 6 the following day empa ho tloa ka 8 hoseng dikete tla be sentse di butse re ila ga bona mohlolo ha ke ne ke ntse all night makalo a kgwedi yona eng holo ke ha itletse ka 4 ya mantsibu ka utlwa ho holo a itletse batho ba dutse ka ntle mme o tlama o itlhanela ha o tla tshebeletsong eo e nka fela batho ba 1.5 mme ha o ke ke ngwa fihla ka bona botse ke batla o bolella nnete o tla haha serobe o tla haha serobe phiri se ntse ngwana o phiri se ntse ngwana phiri se jela lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke the prophetic software ke mollo ke sebabola ke molamu a tsepe ke gagaula a re kopana ka moqobelo ona president building letsa kapa o etse WhatsApp o book appointment ya hao bye bye how to